abatura na munonga abashuzi b'ebitoke twabashangano bakora akatindo akace akebijere okugira ngo bagumene barabyaho iby'emishuburo yabo okujera abatura okwiha urutindo rucweka abebembezi tine kibaraga mbere ukurikira ko harimo umunyamahura abantu ko bantu babona n'ebitoke hariya bakuzo mizi bakwibira urova gatagaza kutora abantu basako hato abakwata twataho na security kurega abantu bagira ki tubatwarwa mizi abwenda ujya ngo bafune se tase yitwa impango tukihambara urabo kubari bitoki amati amakara ababudaboda basigaza bita bakora amarabona abatura borekera kuteganasubwa ahabwo kuba ubwahatane betorora katete okuzomutawuni kuguze by'emishuburo byabo tubyisingiro side za rwetango twantuzo muri mbara konko rutindo rwiturucwekire mwe twetengo buyambi kitobusubiza bitoke no wine ne garo mwedere mpajiyo ibire bitoke byawo kuzambara kuzaguza nemahande yitwara umuyona yona yizire ebyina yona mbonu kandi mwene mbera nimba kandi mbonu kusaba ibitoke bembirwa ku rwo twenshubura bikabasa kubisaho ma business gitu kokaho rutindo rucwekire enjare twisire ngeno okuzangura kitoke tubentu baza kwetorora katete mpaka tora kuchireta buremba abatura ba berundanire mwakasente bagure miti okwetindura katindo nani ntero maranga basiza mwe mutuyambe kwihortindo rwitu amize na garukura tukafuna mu barabanamu bamwe twachukora twafuna karuba tseze mpango bakafutaho bakwata sana ba forest tubasa kufuna itaka tutetemu uko kurebejo tuganireho nabebembeza hanshongeji karati mtu yagamba amazima muntu eze mpango tinde kuzibasa akadivision ningambira bakama banje izirapoti oto tucho twenda carvat oto nitwa nando koreba kweta box carvat ezezo zo kuchweka shaibja boito rutindo mtu ataruko bya mu division keje ya South Sudan ko rutindo amakuru agagashakwa kuri Christopher Yimbisubwe.